Kāore a Tamaiti Williams e hoki ki te kāinga I ngā wā tata nei. Right now, Canterbury has my heart. No te ata nei I puta te kōrero a Te Whatumoana, kua Haina Williams kia noho ki te tīma a tainoa ki te tau 2021. Yeah, can't wait to keep going. When I told my family that I resigned and going through the process, I guess we kind of just look back on my upbringing. The big men go to work. I uru atu te kaitākaro no ngā puhi, hei kaitākaro nama 2021 mō te kapa Whatumoana I te tau 2021. E ai hiahia, kua tino rereke tōna oranga. I was lucky enough to rub shoulders with some of the greats of the game of rugby itself. And I guess I've kind of moved my way through the years. It was my 5th year this year, so I've just grown so much love for this place, and a lot of hard work goes on inside these 4 walls. This is my roomie. No tēnei kaupeka o te Super Rugby, I tīma Tamaiti Williams I tāna mahi rangitaki a tāta, kia kawea mai ai ngā kaitautoko ki te ao o tēnei kapa. Ko tāna, kāore te hunga kaitautoko e tino kite I ngā āhuatanga o ngā kaitākaro. Hoia! 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 You know, the fans only see what we do 80 minutes on the field, you know, maybe a minute on social media, so sometimes people can get a wrong idea on how we actually are. For me, I guess it's just a journey. I'm open to, I guess, showing the world how I am, because yeah, I am different when you cross the white line on the Saturday or whenever game day is. Ahakoa ka noho tawhiti te kāinga, e hika ka ana ia ki te noho ki tōna tīma, mō ngā tau e whā e heke mai nei. That's the first question my dad asked me. But don't get me wrong, I love the far north, and I've never said never, but right now I feel like it's the best thing for me to respect this place and what it's done for me and my family and give it my all, yeah. No nai nei, kua whakatau a kirimana a Tamaiti Williams, a ka tiro whakamua te pauako a Rob Penny ki te kite I te kapa e tākaro ana I tētahi wāhi hou, arā ki te taiwhanga o te kaha I o tautahi. The joy of being able to play in an area that you don't have to look at the weather map to see what's coming is going to be just unreal, and unreal for the spectators. But really, I just want to give everything to this club in New Zealand. I guess the only way I can respect it is give my all, and I'm not someone who likes to put plans in place because I know there's a greater plan for me. So yeah, I'll just take it day by day. I ngā marama e toe ana, ka tuku whakatau a Te Whatumoana I ngā ingoa katoa o te tīma mō te tau 2026. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.